Ikaze kuri ukurikiye John B TV n'umwanya w'amakuru. Turagushimiye wowe ukoze subscribe kandi nawe utarakora subscribe. Uyu ni wo mwanya ukore subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere hano kuvugwa kuri Karasira. Urukiko rwahaye agaciro raporo ivuga ko Karasira arwaye ariko bitamubuza gutekereza neza. Urukiko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwatesheje agaciro ubusabe bwa Karasira Aimable Uzaramba Elias Professor Niga wasabaga ko hateshwa agaciro raporo y'abahanga bagaragaje ko Karasira arwaye indwara zitandukanye ariko bitamubuza gutekereza neza. Karasira yavugaga ko bakoze iyo raporo harimo uwamushinjaga muri RIB ko Karasira arwaye ariko amubuza gutekereza neza. Ubushinjacyaha bwo bavuga ko ibyo Karasira asaba nta shingiro bifite kuko anasuzumwa kuri gereza. Karasira atihannye uwo muhanga ari we Dr Mudenge Charles. Urukiko rwisunze ingingo z'amategeko bavuze ko ubusabe bwa Karasira nta shingiro bufite, butegeka ko ndetse binemeza ko raporo yakozwe na tariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2023 igaragaza ko Karasira arwaye ariko bitamubuza gutekereza neza ifite agaciro, bityo urubanza ruzaburanishwa tariki 3 z'ukwa 10 2023. Icyemezo cyasomwe uruhande ruregwa n'ururega bombi badahari. Aimable Karasira Uzaramba yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse no mu buhanzi bwe. Yahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Aregwa ibyaha bitandukanye birimo guhakana no gupfobya Jenoside, guha ishingiro Jenoside no gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibindi. Yunganirwa na Maître Gatete Gashabana ndetse na Maître Evode Kayitana. Maître Kayitana aherutse kubwira urukiko ko ibyo Aimable Karasira Uzaramba Elias Professor Niga akora atari we ubyikoresha kandi amuzi neza biga muri Kaminuza y'u Rwanda, yagiraga ikinyabupfura bitandukanye n'ubu. Akoze cyane n'amakuru twafite, tuzabona gukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo ujye ubona andi makuru atandukanye.